Dobrodošli v družbi Sportkluba, dobrodošli v družbi Prve lige Telemach. Predstavljamo vam novo epizodo magazina Pod prečko. V izjemni evropski sezoni za NK Celje zagotovo izstopa Tamar Svetlin, ki nas je gostil v Knežjem mestu. In na koncu mislim, da je razliko naredila ta tekma proti Istanbulu, ko smo zmagali spet proti 1 in pravzaprav je na koncu glih ta gol razlika tudi odločila. Dvakrat se bomo odpravili v Prekmurje in se družili s strategoma Nafte in Mure. Ampak mislim, da še bojo prišli težki trenutki v tem profesionalizmu. Z izzivom Pod prečko pa se bo tokrat pomeril fantazist Kopra Omar El Mansuri. Tamar Svetlin se je v prejšnji sezoni s Celjem razveselil naslova v Prvi ligi Telemach. V aktualni pa z grofi piše zgodovino na mednarodnih prizoriščih. Tribune prekipevajo od najbolj vznesene oblike zanosa. 23-letnik je v konferenčni ligi nase opozoril 4 goli. Na sezono polno evropskih uspehov pa gleda takole. Zanimiva sezona, sploh z evropskega vidika. Na začetku mogoče bi rekel celo, da smo imeli precej težek razpored. Sploh v skupinskem delu v bistvu to kaže tudi nekaj statistika, če se prav spomnim, sem videl. Ampak pravzaprav se nismo na to preveč ozirali, vedeli smo, da gremo pač tekmo po tekmo. In na koncu mislim, da je razliko naredila ta tekma proti Istanbulu, ko smo zmagali spet proti 1 in pravzaprav je na koncu glih ta gol razlika tudi odločila. Pol pa nekako tista zadnja tekma proti TNS-ju, ko smo viseli, bom rekel, in na koncu nam je pač uspel zadeti zadetek za napredovanje. Pol pa nekako bi rekel, da smo bili v bistvu te dve tekme proti Apoelu in proti Luganu nekako tudi brez pritiska in smo vedeli, da lahko tudi te dve tekme dobimo in napredujemo. Nagrada za preboj v četrtfinale konferenčne lige sta 2 tekmi s Fiorentino. Celje je zajela nogometna evforija, stadion za domačo tekmo je razprodan. Vsi v slačilnici pa bi si želeli, da bi bile tribune stadiona z dežele v zadnjem obdobju večkrat tako polne. Seveda smo to upali, ampak pač enostavno je realnost neka druga in tudi smo pričakovali neko tako evforijo, sploh pred tekmo s Fiorentino. Iskreno pa jaz in tudi soigralci nismo pričakovali, da bo stadion poln. To nas je vseeno nekako presenetilo in mislim, da je to nekako prvič, da skoraj da domačo tekmo bolj komaj čakamo, kakor gostujočo, tako da je to zihar ena pozitivna stvar. Dobre igre v zadnji sezoni niso ostale neopažene. Selektor Matjaž Kek ga je sicer preskusil že na lanski januarski akciji, marca letos, ko je Slovenija igrala v Ligi narodov, pa je sledil nov vpoklic. Kako doživlja reprezentančno zgodbo? Rahlo presenečenje, ki sem se vozil domov, oziroma pozitivno presenečenje, bom rekel. Zelo sem bil srečen seveda tega vpoklica. Tudi tam sem pač itak nekaj fantov že poznal odprej, tako da sem bilo tudi lažje vklopiti, ostali, katerih nisem poznal, so me tudi zelo hitro sprejeli v ekipo, tako da sem se že od prvega dneva nekako počutil domače in se vklopil z vsemi, tako da glede neke adaptacije ne bi rekel, da sem imel kakršnega koli problema in tista pika ne je bila pa jasno na koncu zmaga in obstanek v tej B ligi, tako da če bi povzel res eni dobri občutki in neka baza, na kateri lahko gradim naprej. Če je evropska sezona polna presežkov, je povsem drugače v Prvi ligi Telemach. Celjanom v državnem prvenstvu, kjer branijo naslov, ne gre po načrtih. Prva liga je pač neka osnova za vse, konec konca nam to tudi omogoča igranje v Evropi naslednjo sezono, tako da ne bom rekel, da smo podcenjevali ligo, smo pa mogoče vseeno žrtvovali v smislu nekih rotacij in takih zadev za uspeh v Evropi, kar se nam je na koncu vseeno tudi obrestovalo, kakorkoli pogledamo. Ampak ja, kakor ste že rekli, bi nekako rekel, da te nekako menjave okolja, pa tudi nekako večkrat sem že izpostavil,
da so enostavno tekme povsem drugačne v ligi ali pa v Evropi. Nekako v Evropi nam mogoče tudi bolj odgovarja to, da so ekipe bolj odprte, tudi več napadajo konec koncev in več presinga delajo in to nam mogoče bolj odgovarja, ker igramo nek tak stil nogometa, ki nam bolj mogoče ustreza, da se nasprotnik nekako približa nam, da jih nekako navlečemo in na to probamo izigrati in napadati njihovo obrambo z viškom, oziroma njihov gol z viškom. V prvenstvu pač je enostavno se ekipe več zaprejo, kar je pač povsem logično. Več je neke te pozicijskega napada v zadnji tretjini in to nam je pač povzroča več težav. Mi ves čas delamo na tem, da to probamo popraviti in mislim, da gremo zdaj zelo z dobrimi občutki v ta zadnji del sezone. V zgoščenem ritmu tekem v ligi, pokalu in Evropi bo znova veliko preskakovanja med tekmovanji. Specifične bodo tudi priprave na posamezne obračune, prisoten bo rezultatski pritisk. Kdaj Tamar bolje funkcionira? Ko je pritisk prisoten ali ko slednjega ni? Zame osebno ne bi zdaj rekel, da bi ta pritisk ful vplival name. Je pa pač to neka samoumevna stvar, sploh glede, nekako če primerjamo vložke pri nas in pri financah Fiorentine, je pač povsem jasno, zakaj nekje pritisk in zakaj ni. Ampak jaz, kako to vpliva na nas, lahko govorim samo jaz osebno, kako to name vpliva in bi rekel, da neke bistvene razlike ni, ampak to je pač normalno v moji glavi, ampak nedvomno je pa neka razlika. Vseeno v pripravi na tekmo, hočeš ali nočeš, se pač nekako glava ne more isto sprocesirati nekako tekme proti Fiorentini v gosteh ali pa proti pač nižje uvrščenim ekipam v ligi, ampak enostavno se pač moramo biti vsi profesionalci in se maksimalno pripraviti na vsako tekmo. V preostanku sezone bo za kakšen poseben motivacijski prijem zagotovo poskrbel tudi trener Albert Riera. Je inovativni Španec svoje igralce že postavil pred kak izziv oziroma zastavil kakšne posebne cilje, ki bi morda bili tudi nagrajeni? Dobro, takega specifičnega cilja ni, oziroma nekega izziva, mogoče še pride, bomo videli, velikokrat smo tudi mi presenečeni kdaj. Za pokal je absolutno cilj, da pač osvojimo, ker je isto, izpadaš v prvem krogu ali pa v finalu nekako, dosegel si isto zadevo. V prvenstvu sem pa že omenil, da cilj je minimalno evropska tekmovanja, pač v boju za naslov je sicer še matematična možnost in mi se bomo pač borili do konca, ampak moramo biti tudi nekako realni, da je razlika pač prevelika. Zdaj, če bo pač Olimpija velik kiks, ali bomo mi to probali izkoristiti, ampak ja, nek minimalni cilj je Evropa. Ob koncu druženja pa smo s Tamarjem iskali še njegov najtrenutek v sezoni. Težko je izpostaviti samo enega, kar je glede na dogajanje povsem razumljivo. Po mojem, da rekel zmaga proti Luganu, ta zadnja 11-metrovka. Bi pa mogoče pač omenil tudi gol proti Luganu, ker je bilo vsem to pred domačo publiko, več je bilo ljudi. V Luganu pač absolutno je bil to nek zgodovinski uspeh, ampak enostavno ni bilo zdaj spet toliko ljudi na stadionu, da bi bilo pa to da je bila to ne vem kakšna atmosfera, je pa pač seveda vse okoliščine glede tega zgodovinski uspeh. Sigurno to pač moramo imeti in mi to postavili kot številko 1. Mogoče je bilo pač tudi izpostavil tekmo proti Betisu, ker pač enostavno jaz osebno take atmosfere še pač nisem doživel in je bilo tudi to zame nekaj posebnega. Tako da te 3 trenutke bi nekako izpostavil. Tamar, najlepša hvala za pogovor in vso srečo v preostanku sezone. Zakaj ste postali trener? Maybe you know my family, that I have this heritage. My grandfather was also a coach, my father was also a coach.
It's interesting because, as I remember, the age of 12, in front of the football table, I was thinking like a coach. Sometimes I'm dressing like a coach next to the table football with my father. But of course, first of all, I wanted to be a football player. But then at the age of 20, 21, I realized that I don't have the physical parameters to play in the highest level. With my physics, with my quality, I was good for the second division. I was a good player in the third division, and I was an average player in the second division. But what I felt on myself that how I can compensate my weakness is that I was faster in thinking, and I also understand the tactical part. So this is the way how I become a coach. Kdo je vaš trenerski idol? Yeah, at the beginning of my career, of course, it was the time when Pep Guardiola stepped in the life of Barcelona, and they started to dominate the football in the world. So I started to analyze his work. Then, of course, Jose Mourinho arrived at the same time. So he also put some effect on my philosophy. But I cannot mention to you one coach only. I try to follow the trends in the highest level of football. I also try to follow my colleagues in Hungary, in Slovenia, everywhere, because you can learn from everybody. Najlepši trenutek v trenerski karieri? Yeah, it's a difficult question because I'm the type of guy who's not only proud, for example, a championship or a first position in the championship or something like this. I'm really proud of the players who I worked with before in the youth section, for example, and they become national team players or just reach the third division, but they brought out the maximum from their potential. I think this is the biggest task for a coach to show everybody the way how to bring out the maximum from his potential. Najtežji trenutek v trenerski karieri? Always leaving the place where you were before. This is the hardest moment for every time. Najboljša nogometna tekma s taktičnega vidika? I cannot mention to you only one game about this tactical thing. I think what I really love and what is really good to see the whole tactical improvement as a process and follow it and also do it with your own team. Kakšen je vaš dan tekme? There's nothing special. I'm always start the day at home with my family, with my little kid. We are going to the playground or have a breakfast together. Then I'm coming to Lendava. Sometimes we have a lunch together with the team, sometimes we don't have. Then we start to prepare on the game, about the set pieces, about the tactical parts. We are repeating everything with the team. And then this 30 minutes is the most boring before the game, when I have nothing to do, just sitting in the changing room and my staff does the warm-up. Zmaga s 5-4 ali z 1-0? It's up to my team. That if I have a very dominant team who can play possession, attacking football, who can go for the championship, then I really prefer to score as much as possible. But in that situation, in which we play for staying in the league, I prefer 1-0. Koga bi raje imeli v ekipi? Prvega strelca ali najboljšega vratarja lige? Yeah, if you start to build a team, everybody always say that choose a good goalkeeper, because you start to do making a team from the back. But both are really important, as you see now in NAFTA. Yeah, but yes, if I have to choose, maybe I choose a good striker,
because we can solve the keeper problem as a team. We don't let the other team to shoot and goal. Then if we have a good scorer, we can win the game. Kako se spopadate s pritiskom in stresom, ki ga prinaša nogomet? Yes, I can divide it, so it's not a problem for me in the private life. I never bring it home. Of course, it was also a process for me, especially because of my heritage. It was bigger pressure for me when everybody compared with me with my grandfather or my father. So I need some time to handle it. V čem je vaš klub najboljši v ligi? Yeah, now we are very solid, I think, nowadays. We are playing close games. We are really well organized and we can fight until the end. And I think we are the best now in the mental part because this is what we improve the most. V nadaljevanju. Iz Lendave se zapeljemo še na Fazanerijo, kjer se bo predstavil Matjaž Kek. V Kopru pa bo izid Harisa Vučkiča napadel Omar El Mansuri. Zakaj ste postali trener? Že med kariero sem vedno nekako razmišljal, zakaj se je trener odločil za nek način, za neko vajo na treningu. Potem težja poškodba kolena in me je nekako to vodilo. Sigurno je določen vpliv tudi dedka in očeta na to, ampak predvsem me je zanimalo razmišljanje, zakaj določenega igralca kam postaviti, zakaj kakšno vajo, in iz tega je pol izhajalo to, da sem tudi se odločil za vse licence in končal kot trener. Kdo je vaš trenerski idol? Težko bi rekel, da je en. V vsakem obdobju je nekdo zaznamoval mojo kariero trenersko. V začetku mogoče Jose Mourinho, kak je znal obrniti pozornost na sebe v določenih nihanjih ekipe, sigurno zdaj Carlo Ancelotti, tako da ja, v Sloveniji Darko Milanič, Ante Šimunža, ne nazadnje tudi oče. Najlepši trenutek v trenerski karieri? Pa ni vsaka zmaga posebej, mislim, da se zdaj komaj pravi rezultati oziroma gledanje samo na rezultat začne v članski konkurenci. Tako da, ampak kot smo se že pogovarjali po prvi tekmi, prve ne pozabiš nikoli. Najtežji trenutek v trenerski karieri? Težko bi rekel, da sem ga do zdaj imel. Vsak poraz vpliva na tebe, tisti teden po porazu nikoli ni lahek, ampak mislim, da še bojo prišli težki trenutki v tem profesionalizmu. Najboljša nogometna tekma s taktičnega vidika? V zadnjem obdobju Slovenija-Portugalska. Proti takšni velesili na Evropskem prvenstvu, kjer je velika vloga obeh reprezentanc, pustiti zelo malo takšni velesili, mislim, da je Slovenija taktično odigrala perfektno. Kakšen je vaš dan tekme? Normalno zjutraj zbujanje, pogledati, če mogoče kako malenkost nasprotnika, spisati nek sestanek oziroma to 3 ure pred tekmo nekje iti na stadion, potem sestanek z stafom, določiti še prekinitve in te stvari, ko dobiš postavo nasprotnika, odvoditi sestanek, se umiriti, da fantje naredijo ogrevanje z ostalimi sodelavci, potem pa normalno na tekmi čim več spodbude, biti miren in to prenesti na ekipo. Zmaga s 5-4 ali z 1-0? 1-0. Lažje je nadoknaditi tisto, oziroma pri analizah dosti manj bo nekega dela
Zato ker še vedno smo si lahko mogoče ustvarili dosti priložnost, pa bili neučinkoviti, obramba pa je delovala tako, kot mora. Koga bi raje imeli v ekipi? Prvega strelca ali najboljšega vratarja lige? Sigurno bi si želel oboje, ampak če izhajam samo iz zadnjega, iz Jana Oblaka, za mene najboljšega vratarja na svetu, bi rekel najboljšega vratarja, pa si tiste gole naj razporedijo ostali v ekipi. Kako se spopadate s pritiskom in stresom, ki ga prinaša nogomet? Čim manj branja komentarjev socialnih omrežij, kakšna partija tenisa, zdaj v zadnjem obdobju tudi padel, zelo popularen, to je od športnih aktivnosti. Drugače pa s prijatelji, z družino preživeti čas, čim manj misliti v tistem prostem času na nogomet. V čem je vaš klub najboljši v ligi? Mogoče da rečemo, da imamo v prvih 11 ali pa v tistih udarnih največ Prekmurcev. To je v Sloveniji, ker pa tudi v Evropi mislim, da ni slučaj, da iz domačega okolja izhaja največ, oziroma vsaj v zadnjem obdobju tudi celo polovica ekipe domačinov, da rečemo tako, ki so dali tu nogometno šolo skozi. Ekipa magazina Podprečko je v Kopru na Bonifiki, ob meni pa je Omar El Mansouri. Omar, bonjour, how are you? Ça va? I am good and you? Ça va? Ça va bien. Ça va bien? Oh, you speak good, huh? Un peu. Not enough for the Perfect, interview. yeah. We have a bit of a challenge for you. I heard that you know what the challenge is. I will just tell you how the points are. The ball nearest to the goal is 20 points. This one is 10. Okay. 2 balls for 5 points. And the last ball is to double your points or Okay. to lose 10 points. Aha, okay. It's optional, you don't have to take it. But Okay. if you want to win, you have to take them all and score. Obligatory. Yeah, because Okay. Haris from Domžale, he scored all, so he has 80 points. Okay. I wish you good luck. Thank you. Do your best. Thank you. Thank you. Bravo. Oh. It's too dry. Oh. So Omar, 20 points, it's not as easy as it seems, right? Yeah, it's not easy. And the last ball can change all. But it's okay. Are you happy? Yeah, I'm It happy. was fun, right? Always happy. Yeah. Thank you for your time and see you at the matches. See you. Thank Bye you. bye. Bye. Preden se poslovimo, preverimo, kje na naši lestvici izziva Podprečko najdemo Omarja El Mansourija. To je za tokrat vse. Hvala vam za vašo pozornost. Uživajte v prenosih Prve lige Telemach na Sportklubu in prisrčen pozdrav do prihodnjič.